Helo. Earphones gwahanol here. Gem allan heddiw. Dwi rili eisiau chwarae fo. My god, mae'n wyth. Yeah. Gameplay. Go. Stray allan heddiw. So... Ydy Stray yn weithio fi? Yndi. Weithio fo pob yn iawn yn y chat. Ti'n be? Felly check y settings. Dwi literally newi lawr lwytho hwn. So... Fine. So yn y chat gyda ddys, di'r sign yn iawn. O, ti'n fe, ddech chi gen yndi. Start game. My life as a cat. Come on, look back. Dwi'n perthnasol heb di dysgu stwff am y gem ma. Dwi'n gwybod ti'n card. Ti'n o'n dinas. Whoa. So dwi'n switcho brightness. Dwi'n rhai fi wneud o fel a. I fi gallu gweld o ar y sgrin fi. Yes! I am cat. Hey, mae'n gant iawn. Dwi'n smalio fod yn cath. So, gweithio bod sain yn iawn. Yn edrych yn iawn y fama. Sydd yn gêm, siwr o. O, na, cysgu fo cath na. Ei, dwi'n bydd edrych iawn. Dwi wedi decidio mynd am earphones bach heddiw, cos mae'n boeth. Cluster i chwsu. Bach yn siomedig ti'n ma'n cael dewis sydd fath o gath eisiau bod. Wrong with a cat in here, obviously. Mae gem ma'n cael lot o reviews da. A dwi'n meddwl mae am ddim am pythefnos ar PS5. So os ydych chi fe PS5, ti'n gallu cael am ddim am pythefnos, dwi'n meddwl. A PC version. Game... Dwi'n mynd o fan mali. So fel e. Dwi wedi decidio y ffordd ymlaen yn y dyfodol ydy... Ydy newid y volume o fewn y game a dim o fewn OBS. Just hammer o fewn OBS. Neu bod dim o fewn y game.
O'n i ddim yn cat person. Ond, a byw ben dy hun am blynyddoedd yn neu chdi feddwl am cathod mwy. So dwi'n ystyried cael cath. Dwi'n misio cath, ond dwi'n ystyried cael cath. Mainio heri di tŷ yn twtl ddim yn really dog friendly. Oce. Un peth dwi ddim yn licio open world games ydi fi. Yn eich di mynd I bob man, yndi. Mae gennym fi cymeriad ci, de. Dwi'n needy bethau ci, de. Ond un o'r rhesymau dwi'n misio cath ydi dwi'n meddwl swn I emotionally gallu copio fo fo'n fatha... So dwi'n methu emotionally copio fo fatha yn synio fi ambell diwrnod. Swn I yn... Ia. Hollol on mi. Swn I... Ia. Dyna dydyn allan I cathod fatha just fuck off o pob. Swn I o'n tŷ call... Dim tŷ call. Swn I bydd rhan o'r tŷ fi. Swn I efo tŷ efo rar mwy. Yswn. Dwi'n byw o'r ffarm os blynyddoedd. Okay. Ond hefyd y keen commitment yndi. Eto, fel rhywun sy'n licio yn reit needy rhan personoliaeth. Dwi'n licio fatha, os dwi'n rhywun yn gofyn I mi wneud rhywbeth yn mynd o'r rhywle. Dwi yna straight away. Fes y ci yn stopio fi rhaid gwneud hynny nesa. Dwi'n gwybod beth dwi'n chwilio amdan. Dwi'n so yma ta. Fysa, os o'n helpu o'r 10,000 steps. O dwi'n un o'r pobol na fatha. So dwi'n sy'n y holiday, so'n stresio fi ormod. So'n stresio fi ormod. Mae hyn yn mynd dwi'n. Dwi'n mynd dwi'n. Mae'n edrach yn uffernol o neis yndi. Dwi'n mor ddrud yna chweith, 25 pint ydy'r gem hefyd. Sydd ddim I poeni chydig bach, da. Da faint y hir, dio. Whoa! Okay. Okay, so dwi'n methu disgyn off, dwi'n dal hwnna fan. Dwi'n tra llad yn hyn. Lle llad yn hyn? Na. Okay. Na! Hate to see that happen. Why are we still here? Just to suffer. No! Gath fi, God rest his soul, ni di allan o'r ffenast fyny grisia. Dim dyna be mae'n nath o addo. Ie, ddy'r cath ydi ddod i'r draed dyle, y cath yma lle. Okay. O no.
nath yna? Eithaf ddim. Os dwi'n helpu yn y ffordd... O, sbio. Os dwi'n helpu yn y ffordd, dwi'n methu... Na, that's what dwi'n iawn. Sbio, ail boi o'n. Yw'r gola fyna. Oce, so dwi ddim o'r open world o'n i'n gobeithio so fo. Should be. Whoa! A'r bites na sy'n fynd yn gyda fi de. Bach yn drach i fi newid y bites na sy'n y sgrin yma dwi'n meddwl. O, mae bites na sy'n 100%. Na un good. Contest? Bach o well. Dyna fel. Yndi, mae'n edrych yn dda, yndi? Ddim yn gem, ta... Dwi'n beth di'r... Mawing dwi'n neud end. Ie, dwi'n 25 quid i'r PC. A mae'n ond eitha 6 gig. Dwi'n lot o games o'n eitha 50 gig. That's me. Mae'n efo mae dwi'n fynd, ie? That's bad. Classic cars. Help. Ooh, spear. Help. Os yma rhywun yn gwybod. Rest in peace, humans, no escape. Mae boi camera di gol fi. O, dwi'n wedi lladd y gath yma. O, dyma gadael fi'n hynna.
Dim eisiau wai. Classic. Just doing some cat things. Ooh, bach. Ooh. Be dwi'n cael allan o hyn? Okay. Pa dwi'n rhy attached i'r cath fe eto, Dolbadan. Fi sy'n chwarae'r gêm, cofio, dwi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i'r gath fe. Dwi in no way responsible am emotional damage ti'n cael herwydd y gêm yma. Dwi just yn fath o disclaimer, so fi absolutely ddim idea beth sy'n mynd i ddigwydd yn gêm yma. Dwi'n bwrpasol heb di googlo fo. Dwi wedi watched y trailer of that it. Okay. Reit linear de, so dwi'n cymeryd. Okay. Ooh. Mi oedd y head crabs yn yr Ooh. Oh my god. The thing's in Half-Life 2, yndi? Oh. Dwi'n gwybod lle dwi'n mynd. Oh! Soffi. Un beth na os ydy just general jump quite, so mae hynna'n... Ta fe yma fan, un beth eisiau ydy jumpio. Oh my god! Woo! Saff. Look at that. Os mae'n gola fel at yn teddu. Mynd ffordd iawn. Enjoy hynna.
Gobeithio just y tutorial di hwn de. Can't see the difference. Oh, we gaan weer. Daar is cool. Judge me. Oh, net! Yn dywyll ar y stream. So ydych chi'n sedd ydych chi'n gallu gweld yn iawn. Tunt för runde. Miaw, dwi'n meddwl yn golygu mae'n gallu deitha chdi lle fynd. Ie. Dwi'n pwysio miaw mae'r golan yn. Hwnna. Cymryd dwi'n plygio hwn, the flat. Okay. Dyn da buwch efo na.
need help. Dwi'n unio flat fi'n edrych. Mae'n clean. To the door. Oh! Dwi'n meddwl, mae'n dall pam mae hwnna'n thing. Dwi'n gwybod mae Cathod yn neud o, obviously. Turn on, find a body. What the hell? Okay. Kom er heen, dan is je dit? Oh, dit is wel nice. Oh, dit is wel. Dit is wel. Wat? Ah, wat is je nou? Ja. Weet je nou? Oké, we kunnen nu hwnna. Hwnna ddo. Gada. Beth yma yma? Oh, there's a cable yma. Oh, fan'na. Can my boy somebody? Oeh, bedoel nou. Oeh.
Gyda fi fan o'n fyna de. O lew. O? He's 12. Okay. Ti'n oes. Yeah, so one. Oh, translate, film. Hwna'n grayed out it. Ja, it's a boi bach na wan. Oh, okay. So dwi'n cymeryd eisiau ffeindio'r journalist yna, ie? A hynny di'r gêm. Gobeithio. Okay. Be di'r cod? Oh, cod o fyna. Three, 7, 4, 8. Dyma... Ei, na, dwi di neud book 1. Mae book 1 done and dusted, so book 2 nesa wan. So, yn cario ymlaen efo'r gwersi dros y ha. Be yn ymwneud yn siŵr? 3, 7, 4, 8. Dechrau cael y hang o'n nhw, de. Rhaid i fi dweud, o'r piano business. Cefn fi'n.
Ja. Stuk is het weg aan de. Nou, fatha film Super Mario Bros. Yndi? Y cymeru fydd yn... Ie, dwi'n bach. Ooh, the outside. Okay, so then should be the outside world. New memory. Ooh, things better. Slums. Oh. Get fuck it. Oh shit. Off of me. Oh, I don't need to stick, man. Between minutes of it. Cat's got it. Okay. What the hell's going on, man? Look at the neck panel. Engineer sign.
Hè? Side quests? Prima. Ja. This So to Cymraeg they run out of the hub. Oh. Okay. Ja. Er is een drone, dus. Ik quite like it, Ik quite like it, ben ik bij. Een aesthetic, zo hond, hè. Ah, oké, sorry, niet van de Cymraeg. Ga je nu Cymraeg naar sheets music ook kwijt. Energy kan. Ah, het is niet verrang. Ah, ik dacht die verrang. Ah, ja, dat is goed. Follow the numbers. Yeah. I'm sure I'm living them. As you can. Oeh, zo ga je de honden al, je bent maar.
Okay. Fucking hell, me boys. Yeah. Dan är faran så vet du vad du gör. Hell no. Kom igen. Matter. Jest to nowi no lawr. Pana du się duante. Ben de şimdi bana.
Oh. Yes, we are doing it. Energy drink. Zo. Ja. Oké, wind. Wow. Dat zit weer in die wanden. Oh, we kunnen daar. Ok, se je peux venir cliquer, bon.
Ja, maar iets. Ja, maar net een realiteit zoals een blad, zodat we het settlement weet je dat. En ik dacht een cool idee. Het is echt een weddelijk hebben dat die maar hier gaan campen. Jongen. Er zijn heel in de koljachten maar. Daar koljachten maar. Dit is geen windelen. Oep, die bij me. Schon. Nu moest je weer winnen, dus het doet hier wennen. Nehmen wir. Na. Komt je in wat? Oeh. Ja, goed hoor. Je wordt wel een barat.
Dan gaan we dan... Dan gaan we er even zitten dan. Dat wel hè. Nou, met de farm uit in. Zit niet vinden wennen. Oh. Shit. Oh. Een lathouse nu wel. Oh no. Ik ben mijn triest. Outsiders. Ta. Controls are weird, but they go. Huh? In der kwartfeit. Momo. Okay. Symbol on the wall matches one loot spot. Okay, voilà. Wonder do the bottom bar out there.
Just miste vad som var. Iets gewinst om de kost van dat. Dwi'n pryder chydig bach faint o semi fydd y gem yma. Dwi wedi cael y llyfr yma do. Bydd y Dirty Cuts music na? Na fanna. Fanna. Dwi'n cael llyfr efo yma. O, mae'n frustrating. O, na fa. Hwna. So dwi'n gallu gweld beth sgwna fi. Ti'n cael un arall do?
Un. Dau. Tre. Mae'r gem yn ei job wael dydd fi be'n neud. Iawn. O, dwi'n hwn yn bit o gem dwi'n mynd licio. Dwi'n mynd gwb... Ond hynny dwi'n gwybod. Mae hwn yn honni dwi ond efo. Dwi'n mynd i'r un llefydd osod, dwi'n lycio yn y gwbl. Hwna di'r logo. Dwi'n glas na. Dwi wedi bod o fama mwy yn unwaith yndo. She's safe, da. Hey Doc, I found the keys to your safe. Needs to be more careful. Okay. Lle mae'r safe? Dwi'n dychmygu bod yr... Os di'r gem fel hyn i gyd, dwi'n mynd meddwl allai chwarae fo. Hyn yn profiad awful. Ond dwi ddim efo llyfr, yr unig llyfr sgynna fi ydy Mono's Notebook a hwnna, mae'n ddau arall. Ond nes i bigo'n arall hefyd de. Dwi'n meddwl hwnna beth yn safe o hwnna. Ond na safe yn y gwylod oedd, ond dwi'n meddwl... Ie, di help yn greid i fi'n. Ie, na. Dwi'n reid bach o... O, fi di boi yma.
Oh, kunnen we doen dat? Ja, serieus, ga je... Ah, eentje kan een... Shirt. Nou, we hebben weer. Maar, lekker map. En, die geir. Fucking shit. Okay. No, November. Hello. Zullen we danken wat we gaan. Die gaan nu weer doen. Oh. Oh, alweer. Ja, my boy, ik word die al kort. Ik weet niet, wel werth van het hier. Oh ja, op de wacht. Engelse kort, die var ja. Det var ingenting rart i verste. We gaan share door en just kunnen doen.
Oh, to do dat look again, maar you really didn't look again, man, really fast. Ah, keep off. Did they show out item with pob that hynny di'r trafferth? So is o'r boi yma lle fucking music though. Ti'n mynd i siarad efo'r boi wan, just prynu products fo. Yn y beth ti'n gwneud efo fo wan de, ydy just prynu hwnna. Dwi'n energy cannon short. A show item at diwedd y product. Ie fi'n reid sorry fi Wat var det då? Oh, okay. Elliot's programming dwi'n cymeryd ydy yr un gwlad, ie. So... Green a melyn. Green a coch. Dwi angen... Yes, is die grama fan'na, de? Ti'n see? Fuck off. So ma hwnna... Elliot's programming dwi'n cymryd i'r geeks yn mynd i'r un o dim yn, ie? O, casau hyn!
Maar... Sy'n dillad? Hwn di unig y can, ie? No, dwi'n cael unig y can. Nôl o yma? Translate. Elliot's programming i'r dde fan'na, iawn. Yr un ffordd o Grandma's clothing, iawn. Grandma's clothing, iawn. Sut mae hyn yn sens? Mae'n dwi'n meddwl wan. Mae'n y ffordd na? Just ddim yn efo yma. Fucking hell! Oh. Sut mae hwn yn fucking sense? Grandma. Di? Fucking hell. Batman at top. Super Spirits Laundry. Grandma Clothing. Elliot's Programming. Elliot's Programming, dwi'n mynd i'r dde. Grandma. Dwi ddim yn grandma. Yn ffordd ma. Dwi ddim yn ffordd na. Dwi'n yn fo. Dwi fan ma wan. Dwi'n lle fi fynd ffordd ma. Elliot's Programming, i'r dde. Wrth fel cori. Dwi'n mynd y fucking nuts o yma. Mynd i cori. Na, Rosie. Neu di cori. O, i hwn dio. For fuck's sakes. Diolch yn fawr. Sa chdi wedi hynna wan da, so ni'n... Met? So ti'n mynd yn...
Shit, musical eller? Nej. Okay. Oeverbaar. Oeverbaar. Ja. Een paarden. Ah, dat is serioso. Det var en hon inte. Ja. Ja, nou dat ben ik. Så grappigt, men okej. Man kollar den off, ja? Kollar den off. Kollar den off. Ska vi... Zit vi aan Gallery Delivered? Du koppar vi vunnit Delivered. You fucking green hot soul. Dega. Wat is het maar? Wat doe je dan? Ja, dan heb je wat computer met uit.
Y ges i'r lyfr y fanna, do. Yw hwnna'n dod fyny, do. Flippin' hell! So, ti'n pwysio hwnna'n de, ond hyn ma'n dweud chdi. So, we found 3 notebooks, one more, ond dwi'n good, iawn. Di hynna mwy wych chwaith, cos dwi'n mynd i fama de. 1 notebook, 2 notebook. 2 notebooks gyda fi fanna. So dwi'n efo 3 notebook. One notebook. Rhywbeth efo safe, mae dim o gorau fod. Is there a Clementine E. Momo? Do? Fuck off, dat is vinden jullie. Dwi 'di cael hwnna. Na, yn doc dwi heb 'di gael, de. So... Dwi'n methu darllen... Dim hwn ydi o. Dall. Dwi'n gael sheet music. Dwi'n gwybod dwi wedi cael yr un yna. Hey Doc, I found the keys to your safe. You need to be more careful with these. It's not... Okay, it's not enough to bury your safe behind a bunch of books.
Blitzige sej hen. Find a bunch of books. We hit a bobbin. Boinking liver. Ah, fucking hell. Paid. Dwi'n avid book reader. Avid book reader. Heb ik het hier door, wel. Ja, nou het hier door, zie. Nu moet ik al. Kit Kat Chunky White, even. Maar die wordt een fridge.
A fi hefyd. Chocolate gwyn really nice. Okay. Ain't gonna lie there. Dwi'n teimlo bach yn ond hyn di'r gêm. Dwi'n licio'r premise, mae'n edrych yn awesome. Dwi'n gwybod faint... Ti'n mynd mwy o stand-up. Oh my god! Ydw! Dwi am... O'n i siarad yn y ffrindiau fi. Ac oedd hi'n awgrymu fi. Yn lle trefnu mwy o stand-up yn iawn. Trefnu mwy o'r sioead na. Troi o fewn rhyw sioe a neud mwy o fideos yn lle yn fyw. Which o'n i quite licio'r syniad o. Just eitha stand-up specials fydd o'n i'n neud yn lle actually mynd i'w rola a neud o. Dwi'n quite licio'r syniad o hynna. So stand-up yn y Gymraeg yn very niche, ynddi. Mae pobl mwy... Pobl ti ddim wedi watcha fi mwy fideo am ddim ar YouTube na talu fi wedi watcha ddol, ynddi. That's the plan. Dwi wedi bod yn... Dwi wedi bod yn trio sgwennu, ynddi. Oedd yr un nes i gychwyn yn... bach with effort yn nesaf. Atab i'r gwestiwn... Ydw, dwi'n gobeithio. Neu mwy. Sut ddo, dwi'n gwybod y be. Mae tynnu stwff yn Gymraeg yn... Gallu bod yn frustrating weithio dda. Ain't gonna lie dda. Dwi'n bod yn ni fel Cymru, Cymraeg... Bach, dal bach ar ei holi. Dwi'n mynd dod i... Lle mae'n mynd â fi? Lle mae'n mynd â fi? Dwi'n meddwl bod y tywyd poeth mae hefyd yn cael effaith ar beth dwi'n joio'r gêm yma. Dwi efo chdi.
Okay. Oh no! Ie, neidio. Ie. Ella dwi'n hacked o'r ochr arall, ella? Good call over there. Dwi'n hwn un o'r games os actually mynd i dditha ni. Pam fod y byd fel mae o. Ta dwi'n just yn dios. Ta fydd e lot o... lot o hyn, da. Mynd i'r tŵr, mae yna tŵr uchel yn rola. Mynd i hwnnw. Dwi'n meddwl tol y building yma. Mynd i top hwn. I reid y transmitter e. Dwi'n lygo sy'n ma'n dweud sy'n aswmio fod gath gwybod. No, Norman's Tower of Doom, yeah. No. Cyn I fi neud nhw. Oh, Lucas, nes i lisbio? O, rhyw virus a lladd y pobol, de. Hynna fydd o, de. Mae'r ail ches na'n llenwi di ches top na ddim. Oh shit. Mae'n really debyg I...
Zo, dus er geen deal in weg. Ja. Oh, okay. Oh, if I did. We gaan lekker. Oh, oké, vast. Hier dan vast. Oh, for fuck's sakes. Use item.
Sut mae cath mae'n gallu comprehendu hyn i gyd? The stars, but only lights. Oh, okay, so it's tall, massive. Okay. Inlet's cool there. Oh. Okay. Made in France.
Oh, dim hwn di'r cod. Dat is een fan een beetje. Wat gewoon dit is er aan het aan na. Mikael. Dufferbaar. Weet je dufferbaar? De paarden. Wat we doen? Ja, lla, dwi'n meddwl side quest yw hwnna ni fe. Fwy yma. Gret. Seriously, cael ei music y boi yma. Jazz, cat jazz.
Men du går till vinden. We need to follow him. Fucking what the fuck is dat? Ah. Slay. Oh, I nu wedi diwn fast na do. Obviously fucking dead. Time will tell. Oh. Time will tell. 2511. Okay, be the fuck the clock now? 2511. Let's see now. 25. Oedd y reit yn fyna, so pech chi dod yn ôl i fyna, chi'n gweld o fyna dde. Eat metal. Intense light.
Trekker met, blijf je trekken? Oh. Met weer, Elliot. Elliot Electronics, best met weer. Oh, puncher. Ben je die puncher, Barrett? Terug met. It means differ by strange. Who gives rendezvous by by? Oh, zo. Poi een koep probeer kinderen weer. Dat is spannend in pest. Seriously, go in die kaart. Ernstig. Oh, de finta tanto di Maroon dan. Ne doan ya. Probeer maar maar af en gaat ze erover dan. Boom, de shit, zo.
Oh. Thanks. Thank you. Remember. Well, look at the nôl there, cos great stuff they've got off and on us. Dead end. Wel, di hwn yn anonymous o gwbl na di. Oh, for fuck's sakes. Faint wedi jump dy hun bach yn annoying hwn. Yr peth am hwn ydy, ti'n methu effio fyny fan, cos dros be dwi'n trio, dwi'n methu mynd o yma. Mae'n gêm iawn. Oh my god. O na, dwi'n limpio. O, beth yma? Wel. Okay.
Ja. Wat kun je niet laten, hè? Tak, doe je? Dit is weer feels. Oh, hey! Okay.
Look, want de cables yn cynnwys med eich wow, instant. Please come and Oh, okay. Oh, we got a really weird freedom. Here I come. Niet. Wel, dyma dda'n goffin ar ôl y bit safon nesaf yma fyd. O boc o flux capacitor. Diolch am hwnna'n gwmpas. See you soon.
Och, cynnal, so dwi'n cymryd i cael pob yn ôl, dwi'n plan. Selecting destination. Iawn ta, dwi'n mynd i safio i fanna. So rwy'n dal yn gwachio, diolch yn fawr iawn de. Stread hwn, allan heddiw. Am ddim ar PS5 dwi'n meddwl, am pythefnos. 26 quid na Steam. Os dwi'n chwarae fo. So... Ie, dwi'n enjoyo fo. Dwi'n meddwl yn un modd yn just bod yn bad mood efo'r tywydd. Ond... Wel eich chi weekend yn siŵr, siŵr fe'n streamio weekend. Wel eich chi pryd hynny. So, goodbye.